Makulbaan man ko kimi uy. Ayaw kakulba. Uy, buutan man to ako mga mama ug papa. Tinuod ka? Oo, lagi tinuod lagi ko. Basig gukuron ko ato karon niya. Dili man na. Uy, pataw ka ramang ka. First time ba yan ako makauyab? Amo gani no, unta nga madawat ko sa imuhang mamagpapa no. Dawaton lagi ka. Mao na inyong balay? Oo. Asa man imuhang mamagpapa? Wala ka kita ana, lantaw waragod. Oh, mao na sila? Oo. Oh, maayong hapon dia, Kol, te. Ma, ako ang uyab di ay. Unsa may nakaayo sa hapon karon dong? Isuga si imuhang papa uy. Istorya lang gud og tarong. Basta ayaw lang siya tubay ug masuko siya. Happy lang ka permi. Oh, mao ba? Oh, sige sige. Kinsa man ni kimi? Kinsa man ni? Ako ang uyab pa. Imo ni uyab? Oo. Karon, unsa may imong nahuman nga trabaho? Oh. Kuyawa ni si ginikanan uy, stricto magaayo. Tubag ka na dayon. Mo amin sa day ko, Kol. Ay, unya nagamin ko pagani mo makasal, mag-amin no ka. Rosalie, unsa man ni imong anak? Amo ta nila oy. Bati nga gani ko no. Ang akong gikuan ingon nimo, unsa may imong nahuman nga trabaho karon? Nahuman nako. Kuan, daghan mo ko nga nahuman nga trabaho, Kol. Unya unsa nga daghang tarong ra ko na imong istorya daghan, unsa daghan na? Aw, ang akong nahuman gyud, Kol. Nahuman kog sakag lubi, nahuman kog bunot og lubi, nahuman ko og harvest og saging. Mao na kong nahuman karong adlaw, Kol. Rosalie, unsa may tinuod na istorya? Tinuod niya ang istorya? Watch Kimi, ko kay palo. nakaibalo man ka ani Kimi, kay ikaw may nagdalaan eh. Asa man nimo punit ning tawhanan eh? Dito pa, namunot man agud siya. Pero pa, ayaw ka bala ka ani. Kugihan man kayo ni siya, lantawa ragod na oh. Bitaw, Kol. Ayaw mo kabalaka, Kol. Te, andam nako pangasawon ang inyuhang anak. Unta madawat ko ninyo. Kaya nako tanan trabaho diri mismo sa bukid kay anad kog trabaho. Sige na ma. Dawatan na gud ma. Pa, sige na. Kabalo ka nimo bunot og lubi, murag ako kita nga bunot og lubi ba? Kabalo ko lagi mo bunot og lubi. Kay mauna nga ako ang panginabuhi. Pobre tuod ko unta nga madawat ko ninyo kay parehas ra man ta pobre. Karon, kay mubunot man di kag lubi. Nakoy pabuntan si imuha. Kini nga lubi. Mabuntan nimo ni sa imuhang baba. Ay, dili makaya na. Uy, binuang manakol. Ah, grabe pud ka pa. Uy, bisag ikaw, di jud na nimo kaya. Mama imuhang ginga nga kamao ka mamunot. Dali ay buntan ni baba. Humo ka man sa kamot gani oh. Dili makayag bunot sa kong baba, uy. Oh, humo ka kamot. Wala na Lantawa. nga abilidad ba? Oh, Oh, kaya lagi na nimo. kaya na ko. Mo na akong trabaho dong ba? Klaro pa ka istorya kana mamunot og lubi, mo na akong trabaho. Lah, kuyawa. Pangutan na Uy. imong ante. Kana imong mama kini pangutan ana. Mo na akong trabaho mamunot og lubi ingon ini. Tinuod na. Nak. Mo na kuha ay og performance sa imuhang na mauyab. Nya saan man ni Cardong? Kung makapasar ka sa lubi nga akong ipabuntan nimo ingon ini. Required na ka. Grabe na pud na kamot re gamit bunot nimo. Mo lagi. Ay, naunsa man in tawo ng style na. Uy, di makaya na, uy. Cardong. Bara magamit na mo dito, ha? Kanang ana yun ba? Wala na ibara. Kinahanglan nga kamot yun.